batebe ochokire motindeke tinkomanyisa nuku ichenda tindekerwe nende tinkomanya abarate kutindeka abande n'abatame ekyagere mutoka abande n'abatebe ochokire motindeke tinkomanyisa nuku ichenda tindekerwe nende tinkomanya abarate kutindeka Tabasani bao ayamba gotame unchokera yeso noisa mwana nyabono wenyorere libala yobogi mabakare wana kwebora linde nindi aye orakwe numane tabasani bao ayamba gotame unchokera yeso noisa mwana nyabono wenyorere libala yobogi mabakare natimukire baimore manetela korera natimukire abana manetela korera natimukire abasane manetela korera natimukire abaitila korera natimukire. Tunaweza toka kwa mwili sasa tafadhali kwa sababu ya muda. Ninaamini kwamba kila mmoja amepata fursa ya kutazama mwili. Sasa wale ambao wamesimama pale tafadhali njoo kwa viti. Ili tusije tukaupoteza muda, abantu baminto bali muri asomo berali nchibono gocha sebirogo. Onya go tenene na asomo ntorabu tenene bosaigo motebi morokia sekero kere. Tutakora tigo na batoko nyonanga chinga kichya butokanire kya kaire kamora nchibono nchumo isaranse. I'm appealing to you that kindly come now, take your seat. The Nurse Secretary General, Omoske Nicholas, you are most welcome, sir. Karibu sana tafadhali, tutoke hapo sasa. Our deacons, wale wamefika, tafadhali ongoza watu sasa waweze kuketi. Hii ni saa 5, karibu na nusu, na tunafaa kuanza program. Popote ulipo, na kusihi kwamba sasa toka hapo njoo uketi. Ikiwa unasimama, jamini bila sababu, na kuuliza kwamba njoo uketi, ili tuweze kuanza program. Walibara asomo beralia na ababuri naenda aseli ntunde ya gatatu inchubono muisaransi. Deacon Ateka, kindly ask the people to come and take their seats. Tuweze kutoka kwa mwili, maana familia wameanza kutulia. Tayari wameshaketi. Sijui ni sababu gani itakuweka hapa kwa mwili, usimame tukipoteza muda. Nitazidi kuwaita, salamu salimiana mkiwa mnakuja kuketi. Tafadhali, be shaking hands as you come to take your seats because we are getting late. Tutaita kwaya ya pili, tuingie kwa devotion. So Felix, make arrangements. Thank you very much. As we prepare to receive the Kemera Central Youth, wacha ni muone mhubiri wetu Monda, Pastor Monda, wherever you are, kindly come, you pray for us. Pastor Monda, tafadhali njoo tuombe. Mpe mic. Give him the mic. Microphone ndio kwa hiyo meza, tafadhali.
Wacha mhubiri atuombe kisha tuwapokee vijana wetu wa Kemera Central watupe wimbo tuanze. Pastor karibu. Tuamini na tuombe. Our gracious Father in heaven, we are humbly coming to you this morning to say thank you for everything. We are aware last month we were here and now we are here. And in a very special way, we want to communicate to you and pray that may you, God, guide each and every program that will start from this place. Dear Lord in heaven, we want to commit this family to your presence. May you, God, bless them. May you, God, comfort them. May you, God, shower them with your blessings in each and every situation. We are about to start the programs, especially the music session, especially comforting and consoling our elder. And how do I pray? May your Holy Spirit guide us all through and grant us your conducive weather, and above all, may we get out with full of hope and grace in the mighty name of Jesus. Let your will be done starting now henceforth, for you have prayed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I'm now calling upon the Kemera Central Youth watupe wimbo wa kwanza kabisa katika hafla hii ya mazishi ya mwanetu Prophet Major. Watakapotoka na wauliza kwamba ikiwa kuna kwaya ambayo imeweza kufika na sijapata orodha yake ama jina lao, waweza kujisajili hapa mbele. Elder Peter ako hiyo meza, hapo ndipo mtaleta majina ya kwaya zenu. The youths Kemera Central, karibu, do us an item. I know you've lost, give us that item. Felix. Makaburini kwa ajili wao wamemwasi Bwana, na sheria zake wameziasi, wakatemwa mbali naye, wala hawahesabiwi haki tena kwa Bwana. Kama makapi watapeperushwa, maana wametenda maovu, makao yao yapo kule jehanamu. Wamelala makaburini kwa ajili wao wamemwasi Bwana, na sheria zake wameziasi, wakatemwa mbali naye, wala hawahesabiwi haki tena kwa Bwana. Kama makapi watapeperushwa, maana wametenda maovu, makao yao yapo kule jehanamu. Watafufuliwa, wapewe mwili mpya tena, wapewe mamlaka, watiwe nguvu mpya, maana wameshinda mateso ya dunia, na watapaa kama tai mbinguni. Maana kifo hakina nguvu tena, hivyo fanya hebaroni sasa, maana kuzimuni hapana nafasi tena. Watafufuliwa, wapewe mwili mpya tena, wapewe mamlaka, watiwe nguvu mpya, maana wameshinda mateso ya dunia, na watapaa kama tai mbinguni. Maana kifo hakina nguvu tena, hivyo fanya hebaroni sasa, maana kuzimuni hapana nafasi tena. Watamlaki mwenye imani, maana wao wameshinda dhambi na majaribu yote ya ulimwengu, na mitego yake mbovu.
watapewa mamlaka, watiwe nguvu mpya. Kwa utaratibu wataridi mji, kwani wao tena ni wateule, makao yao yako kule juu mbinguni. Watamlaki wenye imani, maana wao wameshinda dhambi na majaribu yote ya ulimwengu na mitego yake mbovu. Watapewa mamlaka, watiwe nguvu mpya. Kwa utaratibu wataridi mji, kwani wao tena ni wateule, makao yao yako kule juu mbinguni. Watafufuliwa, wapewe mwili mpya tena, wapewe mamlaka, watiwe nguvu mpya. Maana wameshinda mateso ya dunia, bali watapaa kama tai mbinguni. Maana kifo hakina nguvu tena, hivyo fanya hema sasa, maana kuzimuni hapana nafasi tena. Watafufuliwa, wapewe mwili mpya tena, wapewe mamlaka, watiwe nguvu mpya. Maana wameshinda mateso ya dunia, bali watapaa kama tai mbinguni. Maana kifo hakina nguvu tena, hivyo fanya hema sasa, maana kuzimuni hapana nafasi tena. Watafufuliwa, wapewe mwili mpya tena, wapewe mamlaka, watiwe nguvu mpya. Maana Central Church Choir ya dunia, bali watapaa kama tai mbinguni. Maana kifo hakina nguvu tena, hivyo fanya hema sasa, maana kuzimuni hapana nafasi tena. Thank you, the Kemera Central Youth. Ninapotaja kwaya tafadhali, if you don't want to waste my time, you kindly rise na mnakuja mbele. I said Kemera Central Church Choir, it's good if we begin home, alafu tuendelee. Hao ambao wametoka ni vijana wenzake, mwenda zake, mtoto wetu Brofin, ambao wametupa wimbo wa kutufariji. Asanteni, Mungu awabariki. So, Kemera Central, watakapotoka wanakwaya hawa, tafadhali fundi wa mitambo, tutampokea pastor wetu, pastor ambaye alihudumu hivi karibuni katika wilaya hii, Pastor David Nyakundi Mose, atupe sehemu ya kwanza ya mahubiri, kisha tuendelee na nyimbo. Asanteni. Thank you.
tuwatenge kota mali kaka koma Hallelujah, Hallelujah, sema ya Yakobo kiwa kera magwe ya labuwe Hallelujah, sema ya Yakobo kiwa nacho moga me Hallelujah, Tata baba bantwa bansikero tora lorane Hallelujah, 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 sema ya Yakobo kiwa kera magwe ya labuwe Sema ya Yakobo kiwa bilengere yeniya Sema ya Yakobo kiwa tumbe anamane Hallelujah, toboke Toriwe asobone na senkengi ya komesa Hallelujah, Hallelujah, sema ya Yakobo kiwa kera magwe ya labuwe Hallelujah, 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 sema ya Yakobo kiwa kera magwe ya labuwe Thank you very much. Wanakuwa wa KCC njoni watumie kama mfano. Nifuate. Mbwati gocha mboro kile ndongine ndagete demonstrate. Ekiagera tuacha kole mi family ndagete moncho kumulira liko chimateiga. Iga sentene inega. Iga moro chinga tuare irio mogonga sabantu batali. Naenda abange kurwa babarorire. Na mata abonsi babarorire. Na kurumuinalia. Bono kwa yende onsi nkurangiri moche na babeirega bagusuka maega sinini mbabwenereti kwende moku negoli suka ino maega mpaka muikange negoli mbatebe asuka tu ikiagara umate gento mogotera moyo kere barate na igona kimorochi ne wani nu mokorora nande babere smata ko warikere sabarega gesunteima kura smile yangu. Thank you very much. Gana mwisara ngana ba mento komo lakini bona ali no murabe choirs for today. Bunang kuntakete kwali ni Pastor David asinga nchi devotion in Tangani na bontakete ko tebanga. Yeah, na bontakete ko tebanga endagera ntuwe aliganeti asinga ncho yo maintain yo ko wita kamuranche okuimuka ngaraigo waso aguchialiga waserve kwaragera kwaira na twagenderera tako babyego singe nchi chinsakiri twa west nkaiga oikaransa kindly feel free na atebunge ndagerere muliro kabisa unaingia unarudi unaketi. So at this time of the hour allow me welcome or invite Pastor David Nyakundi Mose
to take us through the first part of the first sermon on this day. Pastor, karibu sana. Wanapotoka hivyo, pastor atakapokuwa amemaliza, getari, kwaya, tafadhali muwe karibu. Geta. Biyamona sana, MC, family, yo mwalimu Victor, endo Mauricia. Abaire bachira igana basani. Banto bonsi bakemera. Kiongozwa na Pastor Eunice. Ngakinere ekobe nyororo akekero mundago tuare omwese nende nere kobe nkong no nabo maene Biblia gotebanga there is time and a season for what igonche tindo chibo bebonde nganonye tuare gotuka turiro kurira gwo katogo isanika tusabe to enda ali to enie profin chiko yonye chigo dera jitere there is no harm kiarangorira tokoro de nduki biya morega basara buri titori usenkurira dur shara kibonera hakuna kiaranga korodoroki we are mourning the loss of a loved one ase egetabu kia Jeremia 31 ikifungo kiaye ye 15 na 16 gitabu giki timaite mundu wate kegusi atasomere bintu mbire na chire konyora MC asenseye biro automatic na nde bintu biro automatic nerugerie kurokwanga lugha ya mama in this world kwanya kororo muntu kurire gesungu buyamure bintu mbire bire ngaki biro automatic igona tonoge gesungu kibuire na tonoge geswahili buire na toboro nyone ge faransa tuge kwane ekerebire robie ikire ngiokorera uikorere kegusi ekiare nere ruga ye nkoro egokora gento kieke ekweresa na kiwete timate so mundo tuboire bukuye kegusianza omere igitabu kia Jeremia 31 kibungo gi 15 kuna yeyote yes egoteba iga yegoteba manganaye aya naromone nagoteba eriogi ria iguru lama eriogi erikorurama okorera na okweumia n'obororo okorera okonene okweumia okonene amo n'obororo Raeli nkorerare abana baye moyu okorera moigwete Raeli echo nkorerari ngiakorera igoro y'abana baye inki kiabaria tanje tiare migwase ratiga ngire ngora inki kiari abana echago koraki akorera inki Raeli akurira Biblia gotebanga ekerero keiwekanire arari kemera mwateba kemera mogoteba rama bono teya ramanja herete ekerero keiwekanire arari kemera giachire kemera ngoyu okorera Raeli nkiraeli akorera abana baye provini okorire ki ochire why cry from Rama nkelianga ekerero kiabeire kenene na indo okweumia ngakorete gento ki nkoro okweumia oko na asengencho e family ya akirwe no gwakwo kobe nabo musacho moremu wikabone nkore kore gento ki tengechi wikenyegere wikachine ngochiaka ne you will never settle that night kare message yacha butuko igona nyora ngatingo nyara koremera liboki ikambe teringa go ikanto kasa abantu bakora gendoki bakorera
nkagete nche wieka kanyora abantu batugogete kemereke gimba ngibaga kora asiki a great pain o wakuo kobe obororobo nene ogosare roko nene wachire in the family, and every person is rendered speechless but only to mourn and weep a loss of a loved one. It is not an easy thing as we may think. Take courage, take heart. God is in control. Na huo ndio ukweli. Raeli nkorerare asengenjo yaki. Abana baye ngiki abanyora. Rama igore ngomochie oro iseti we orenge igoro yege tunua na iga no recho omwana oriyoye okoro kwa Benjamin mama ito mwana makoti orejo ngagiare koroko Benjamin oyo Benjamin igore cha manyorete kaga kwa iga morogete na kiri etariai yara Benjamin tari etariai kamiri ritari tangani na kia morogete beni on bari magasoma inkie minetie omwana wogo koborwa the son of affliction omwana bweme chando mwana ogendo kimwete mwana ro koiborwa ukina kaigo kwaranga no magoko ba kaiga lakini mechando yako rendo kieke uboro bwa profit tadi bono bwa chaka he has suffered for some time nonya amangana yache te komobokereri na inda yache te koirobo kimabwango he has been under pain and the family knows this. Krako nyoranga no beke ire strange object in the body kugo sustain igere gento kerera isi mukagete bantu mbali abacho meira maguru bande mbali bacho meta maina ayakora omuntu iga wakaganga bakorete gento kumbe na maina akorete gento kieke acho meira nyona yembeba egere at least yekeni gakore gento life of pain obogima tokomenyara senseye talibogima bwo marembe talibogi mabwa magoko nobogi mabwaki bwobororo pano obororo recho igakorera asa abana baye Rama inki emechande menene chingaki Jeremia korenta mangana aba Israeli bare gotekwa nyara na koirwa asobosomba. How many parents are crying ekiagara abana banyure chinyasore baitire chikubeli bagota kune miadarati basalirie mebere yabo abana bange bangire gosoka abange bangire kunyoma bange bangire gosoma bande bangire kuagacha. They don't want to do things in a normal way. Now many parents are in great pain. Disobedience of our children. Now Rachel iga korera asengencho yobororo bwa bana baye abakolire ki abayitirwa sobosomba wetani mono nainda abange bayitirwe ogoitwa kwabantu asense negento kiengenjo sana asokolenta ebirero ekiagara birero mbigocha onye bororomba koretiki buyo bono kosoma Genesis 35 verse 20 iga no umukungu oyo kurukurecho atindegetwe amonango no musachoye no amutindegeti baada yo kumutindeka akabeka lige na linene epira lieke inyorio yako na koligereria ona koinyora ebirero byogo sira kwango mukungu oya nchete mono manango bwanchani no bwamate bwarenge gati ya Yakobo
na Raeli no bonene mono than anything, than anybody else. Agancha mokaya gwetania no nyengina. Akamwancha mono gwetania no nyena abana bayi. So this Jacob ekerora eliakwa akabeka lige na yagento kiek. Lieke inyorio lige na nene a strong pillar. Eke manyererio inga iga na tinde komonto buengencho a hero oyo wineti my heart asobogi mobo bono abanda dagoteba inga ase enseye obogi mobo tore na bo. Great pain engulfs our hearts. Great pain engulfs our hearts. Neke roboro bwachire igobogoto bororia igobogoto chachania na inde makweli tabwati masikani. Why am I saying this? Amakweli igakogota banania. Nabaona igoro tuarenga. Igoro. Alituwa kortendo kieki. Tuarenga. Nturaira matuko. Na tuachira. And not in a different occasion. The same occasion that he brought us here. The same family. What a great pain. A double tragedy. And this is the reason why you can see the children crying. You can see the father cry. This is the reason why all of us can cry. Simply because of the pain that has hit this family. And the wound that will never be healed in this world until Jesus comes. So I'm going to verse 15, verse 16. Yagoteba iga. Yagoteba ringaneri. Naenda yanaro monena agoteba. Omonene naenda ngoteba ringaneri. Tigakorera mono iga. Morisia Victor. Tako yelia maliga. Abana abamu aba profin. Chianti chia profin. Tigako yelia maliga mono igo. Why? Agoteba nga tigako yelia. Kiara na manyete. He already understands. Igo nyasae omanyire nge familia ya akirwe. Bona agoteba tigakorera. Tigako yelia maliga mono igo. Why is God saying, Ekarotore in great pain that we don't shed tears? Kwa nini? Ekiagere mirimo yao nenyorerwe engeria yaye. Emirimo nyasaba ire mwakorira sense terigo chinse bosa nenyorerwe engeria. Hallelujah. Amen. Continue to do good. Tarikende kebe kiabeire, tarikende kebe mwakorire ekeragere mueteraya, because a lot of questions can come and flash in your heads. Why us? Why me? Why this family? Why? Such a questions can come. Lakini nyasango tebali lingana liyogo semeria ngatiga korera. Abona bairane korwa sense yababisa babo. Omobiso korokwa makweli. God will give a command when the trumpet of the archangel shall sound. And the years onatangase unagotangasa asembera ya Lazaro boka. So he will give a command. Ateberecho, atebe profin. Now come forth. Ekiageresa ya korigendoki ya ikire. So that's the reason why the tebianga tobe abaremu titoba sagotentereka ekiagera nyasaye na iranie abaminto bachire. Hallelujah. Yogo semerinkoro wetania ayaturo chagendererete. In this world nabotoko ya etira lakini na indogo semeringo kortegendo koro wetane tiembera. Mwaiweta bano montore kubange nyangi bakanda introduction
na ndo mukungu oliko nyobeire miaka ta nakonyora musacha nyasawa mororekanire karaba enda by introduction kubakoirana bagakwa bakere umunyanyangi amangana onare raisi komukagete na kyubururu bore se family yoroche great what pain bari mogotegera na korora se mitandao na news abantu mbanyorete e accident muntu akanyora achari agakora genduki abamu abo bagatera bono tokwana tumubeka mochari na riri barenchera kogenda na baru bagakora na baru bagakwa na baru bakanda kobukomenye kobera monere. What this world is experiencing is not normal. Yonda dekoraria onde bwensi oyo oligereirie buna provini arairaria oyo gwachire matanga ande onsi kwarori umuntu oraire ase sanduku. Think about yourself in such a time. What will be your fate? Because soon Jesus is coming. And he's coming to reward. Keromonto, unabeiro chora, unabeiro kora here on earth. Ngayoka gere tu bwenete koba. This is the reason don't cry. Instead, concentrate in making your life and atoning your life with Jesus Christ. Let the blood of Jesus, that atoning blood, be sufficient enough to wash and wipe our sins so that we be clean. When Jesus comes, even though we sleep, we will resurrect and partner with the saints in celebrating the victory over death. Hallelujah. Baringabago sabanga nyasato konye atosesenie na onye family bwata mariga mange na onye tuwakiro wako kobe nyasare ntokore mia na inda togo semali goita netia makweli go semali kobo gimabwa kare na kare nyasawe itomo chenu biamo na inda seri tukori arero biamo ne kiara wato ireli bageri abayatu achira sigetiek amonene nyasaye ama kweli igagwa antagonize, destroys systems, alters the programs. Mwalimu Victor Umayo okamwa umwanzi oyerecho uyorareti bwangoiga okamwa abana abamurana abaiseke bana bengencho bana wata masikani asaba ibori abana beruwete gokora kere kemo kere kia asubiko bwense korento mogoko asaba ibori bono monene ogwako kwa banyorire as a family mwalimu gaga koromoyega o planet gocha senka nagakore binte binene we are just a sobogima amakweli has snatched his beloved wife makweli ataboiri abana baiga gina kurwasa mabokabo na sobogima bwabo amakweli yaya atabuga tigesokero ainda ataboirie omwana mwabo omumuromo nene bw'inyumbeye ataboirie omwana omumuromo tangi bw'omulisi Victor bono monene krokende mipango yaye yonsi yabeire shattered in one way or the other because of this alteration of systems. They have been greatly affected. Now stand in the gap. Fill this ditch. Get all of their hands by your mighty righteous hand. And Lord, do not leave them in such a trauma. This is a terrible experience. May you console and comfort them. Atume no bonene wiri etari haho. Utara monabarabuo asoro gendoro.
ekaro mochiori obokugaria mono ekera maseko negosori engiya eyabaro wenjoy kobare nangina kobare no mongina se nyomba kobare no mwana omwabo or the support they could give ucha sebare bono ya chire amona barabuo omonene taringana lire raisi nelioko yeria mariga manene. With all the emotions, we want to pray that, Lord, you calm the storm. Let your peace prevail in their hearts and in their family. Family area, Bosamaro, Nagari Mate, Tabaka, Tuachibekira Sore, Ekaraba and Netawetero Bororoba Nene, Bogo Siria Wanchua, Aseagi Kakiang Mono. Tato ito obe koko de mioko nene. Urusio buaba bua makweli obe koko semeri kwao kuobogi mabua kare na kare. As we proceed, we want to invoke your presence and the blessings to abide with us. Above all, teach us to know that life is very short and prepare for eternity as we have the faith of Jesus. Lead us to the very end and bless us mightily. For all these things we pray and ask in Jesus' name. Amen. Biamono Pastor David ase mangana yo maya kurose Biblia. Dabonte ketego teba mangana make tutarasuka kuchia se program unere. Litukuli goro na umeranete no mwalimu Morisi to Victor ne familia yae. Chinsa chia marago batugasangegeka. Omolisia igawa kambi ya mono asogocha mwachire kobale mibune family. Bona asokogani kwabo bune family. Igantebe tinga rero igomo wanja mwa kuchibicha. Acha konya kurigereria ekaraba konya kolema. Igo kamuranche kinda abarangerie igongo barangeria singenje chibicha tali singenje chinkwana. With regard to Eru Gatora Atumie, ebisimbira senka yo Molisia, n'abasani mbaleo, batali abagusi, abana bo Molisia, babwata abasani, barabakabira, naenda bayiri mbaleo abange, inchino yo mobo nsigete ikegusi, na asabire monganchere, ndu barube, kinekegusi, Emmanuel yonsi asingencho yogo taito moyo bali bakubwatia ebirero by'omwana ito Profen. Igase ndarolere buya nabonda etanie ake ende bonsi baiwe. Entona nyora abantu bakorobuge kogera boga mona matanga tali buku tali gotera tali song book. Inki a program na mache. Afadhali bona mache. Manye programu ena tokoa togo utera. Teli woka liko. Teli woka no tema go utera. Bono timu oga kamuranche. Na botora ikato chiteneni. Lakini na tebire mbia mono. Goika chinsa isano ibirine nusu. Okonyora tuwa soira soburandia. Bono nganchere ntebe nga geta kwaya inchumoto terere. Nso ase program asobwangu mono asingencho wa kwa chibicha ende litoe umurandi ito John Sauta wetera so umurandi ito Pastor Eunice baso asense moye kanisa geta ekaronda chikurangalie kwa yende Victory Mobe yange after geta inu morache lakini talibono ekarona araletire program asingencho chinsa na bonte ketego tebanga abarandi baito Abalisia, abaraibechi kanisa, abarimu, bakora uno musike Nicholas Nyangau. Kindly feel most welcome. We are humbled to have you with us. All the madams, all the teachers, feel most welcome. All the directors of the private schools, Director Gideon, I can see you all. Feel at a place where you wanted to be today. Asanteni. Geta, it's your turn.
mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye huja taabu na masumbuko. Rekebisha maisha yako. Mwanadamu aliyezaliwa na mke, siku zake za kuishi si nyingi, naye huja taabu na masumbuko. Rekebisha maisha yako. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hutoweka kama umande, wala hakai duniani siku nyingi. Weka matumaini yako kwa Yesu. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hutoweka kama umande, wala hakai duniani siku nyingi. Weka matumaini yako kwa Yesu. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Bwana ndiye ajuaye maisha yetu, na hesabu ya siku, miezi na miaka. Amewekea kila mtu mipaka yake, asiyoweza kuipita. Bwana ndiye ajuaye maisha yetu, na hesabu ya siku, miezi na miaka. Amewekea kila mtu mipaka yake, asiyoweza kuipita. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hutoweka kama umande, wala hakai duniani siku nyingi. Weka matumaini yako kwa Yesu. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hutoweka kama umande, wala hakai duniani siku nyingi. Weka matumaini yako kwa Yesu. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena.
maisha yatakapofika kikomo, utalala ukingojea ufufuo, au utapotea milele. Kwani matumaini yako waweka wapi? Maisha yatakapofika kikomo, utalala ukingojea ufufuo, au utapotea milele. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hutoweka kama umande, wala hakai duniani siku nyingi. Weka matumaini yako kwa Yesu. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hutoweka kama umande, wala hakai duniani siku nyingi. Weka matumaini yako kwa Yesu. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hutoweka kama umande, wala hakai duniani siku nyingi. Weka matumaini yako kwa Yesu. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Hata ukilala uwe na tumaini la kufufuliwa tena. Amen, amen, amen. Hata ukilala uwe na tumaini la kufanya nini? Kufufuliwa. Thank you, Geta. Umefanya vyema sana. Bono na chakri program nekubwatiga. Photo session yanseme ntangani. Unangoye chakaiga abo bisabe kisemi munya kwebekange tiganda akole ntangani mokunya kuyarigania. Tigangonyole abasaye bonse pi bekanisa ya KCC. All the youths, Kemera Central Church, kindly come for a photo. Naboliri abana bo Molisia kamuranje motenene asebicheye. This is a very special request. Abana bo Molisia Victor, kindly come join the Kemera Central Youth family asengencho yebicha. This photo is important, so kindly come, Browen, lead your brother and sisters to join the Kemera Central Youth family. Kindly come. Make sure you occupy this place. Musonge pale. Hivyo ni vema. Munaweza kujihusisha kwenye picha hii. Take your time. Felix, you belong here, so you take your position. Thank you. Do as you always do. Nimesikia kuna kavu ambayo inafaa kutengenezwa. Thank you very much. Hii ndio kanisa imeshikilia familia hii na vijana hawa wamekuwa wa msaada mkubwa. Kwa wale ambao wamefika katika ile familia, vijana hawa wamejituma. Si maji, si mboga, si vitunguu. Thank you very much for what you've done. Mungu awabariki vijana wetu wa Kemera Central.
Tafadhali before waketi, naomba sasa au vijana wengine wanapoketi niulize schoolmates wa Profin. Nianze na wale wa high school. Njoo tafadhali mupiwe picha na hawa watoto wa Elder Victor. Schoolmates of all kinds. Tafadhali wale wa high school wakuje, njoo. Sitaki kuwasimamisha tena. Just come. Wanapokuja hivyo, wale wa colleges pia, kuna wale wa Fusa na kuna wale wa JKUAT. Kindly come. This is where I want you. Njoo. Wengine wanaweza kusimama upande huu katikati. Tafadhali if you can. Wale wa Fusa, njoo. JKUAT, you also come. Nimewaona wengi. Sasa mtakapokuwa mmefika vile ambavyo mmefika, ni wasubiri wale wengine. Thank you. Fundi wa mitambo, ikiwa kuna wimbo unaocheza chini, hakuna shida. We want to make this funeral a different one. Sio kama ile mmezoea. Hii ni tofauti. This is how we are doing it. Sasa, thank you very much. Wengine wakuja upande huu tafadhali. Maisha ni mafupi na ni kama matawi. Thank you very much. Punguza kidogo, niseme hivi. Wale wa Fusa msonge mbele. Hatua mbili hapa, Fusa mkuja hapa. Fusa songa hapa mbele. Mnaona wamevalia jezi ambazo zimeandikwa majina ya Prof. Elder Victor, na kuomba uje tafadhali. Kindly come. Elder mmoja anaweza kutembea naye. We want to keep a memory. Our brothers, thank you for being here. We love you. We appreciate your being here. Fusa inamaanisha nini? Fusa is a brotherhood we made while at Juja. Yeah, we started as friends when we met at JKUAT, and we have been together since 2015. Thank you very much. This is the JKUAT family called Fusa. Elder, na kuomba ukuja hapa kwa huyu kijana hapa katikati hapa tafadhali. Huyu mwenye songa hivyo. Take that photo. Watoto wa Elder join, watengeneze space. Ingia hapo katikati. The sisters and the brother to Profane. Thank you very much. Asanteni, chukua hiyo picha. Take your time. Asanteni. The Fusa family, ikiwa kuna ripoti ambao mnapeana, tafadhali munipe. Lakini nawaomba kwamba muende mketi. Asanteni. JKUAT family, Elder, you remain standing, please. JKUAT family ndio hiyo inazidi kwenda kuketi. Hawa wengine mmebaki, njoo mbele mpiwe picha na Elder. Hawa wenye mmebaki, tafadhali njoo. Namna hiyo. Asante. Thank you very much. Ninawaita uncles to Profin. Uncles, kuna wale wanaweza kuwa wanatoshana umri. Tafadhali chia uncle chia Profin. Injua sevicheye. Uncles to Profin, kindly come. Nataka Elder aende kuketi. Uncles to Profin. Walia Profin alekoroka isemoke. Just come. Uncles, wonsi vigoli vyonsi. Come. I'm going as the family said, so tuvumiliane. All uncles to Profin, just come. Jiunge na hiyo familia. Abaiga na abaisemoke. Abaisemoke Profin.
Tutige kora kuanania. We take a photo kindly. Aya, awa semole sukamage go kugoro komo singenchechi camera. Thank you very much. Uncles, tigabara ikalonsi inchumwensi kamuranche. Uncles. Mpaka mfike nyote ndipo tutavumukana. These are the uncles to Profin. Itawasubiri tu mpaka yule wa mwisho. Kuanzia kwa yule mzee wa miwani, wengine wakuje sasa mbele. Wakuje mbele yenu, huyo wa miwani, wengine wakuje hapo fit in, hapo hivyo. Lakini msizidi kwa familia. Sorry. Asante. Those are the uncles to Profin. Wapige picha, hakikisha kwamba mmewashika vizuri. Chianti chia Profin, mwenzi chinsa ya mochonsi. Chianti chia Profin, njoo, uncles, go back and sit. Aunties to Profin, chianti chonsi, incho kamuranche. Thank you very much. Chianti chia Profin, njoo. Tutembea haraka maana watachoka. Hawa maanti zake pia wamekuwa wa maana sana, wamekuwa msaada mkubwa, wameshinda hapa tu. Ni wengi. Utasonga nyuma kidogo ndio mshikwe nyote. Tafadhali msonge nyuma kidogo. Asanteni abana bange na moke Profin. Naba mubaba bari requesting anto basagotwara speeches twa kukibicha tulero mwana itasobo toereru. Thank you very much. Asanteni sana. Mnaweza kurudi mketi. Chikasi ni chia Profin, both sides. Cousins to Profin. Awanya kwale kuroka Profin cousin, just come. Wale wote ambao walikuwa wanaita Profin cousin yao, bamwabo inchuka muranche. Kanisa ya kwa ya Victory mwenye kwa baange. Thank you very much. These are the cousins to Profin. Ni wengi. Asante sana. Thank you for coming, brothers and sisters. Wale warefu mnaweza kusimama nyuma ya familia. Warefu mnajijua. Kama mzee. Kuna cousin ya Profin hapa ambaye miaka imesonga. Asanteni. Thank you. Thank you very much. These are the cousins to Profin. Asanteni sana. Thank you. Na waomba mrudi mketi. Asante sana. Chisokoro chia Profin na bangina koro na inonchubono bali koro ka Profin mochokoro inchuo kamuranche. After this, I request Elder to go back and sit, but wacha wakuje kwanza. Wale koroka Profin mochokoro inchu kamuranche. Kindly come. Walia Profin alikorangalia maokoro, wose sokoro inchuo. Thank you very much. Asanteni sana. Wa maokoro lechi sokoro chia Profin. Na waire jideka ibere motale kiagere miaka yasukire. Tenenaiga. Cameraman, kindly take these photos. They are very important. Thank you very much. Asanteni. Mnanipea signal pia. Kuna mmoja amekuja, mngoje mpaka afike hapa tafadhali. Wakati umekwisha. Njoo kwake Yesu sasa akuita.
Wacha mama afike, tunahitaji hiyo picha yake. Obekase hangane familia iga akwe bicheyo morosari bago mongno yo. Yes, tigaba batene nabo. Mwakoli wano mokoba onchoka nae iga nyore bicheyo. Igo, thank you very much. Asanteni. Ligerere bosima okoro morengali noralia. Basalute yango uchimate maokoro. Nyakonyi weteli oyele. Musalutelie. Motebia saluti. Mokyoko wako. Igo. Ebisiebe. Nakakisalutelie mongina. Beya mono sana. Thank you. That photo is special. Asante. Negeni nenga. Ya soire biya. Bono ganda mwisaransa mwensi. Including the family. Elder, you may go back and sit. Asante sana. Abwase session yechibicha. Bana bune family esaransire. Tegete kurangalia. Mwensi bali mwarwa South Mugrango njo. Bali mwensi mwaru South Mugrango njo. Onya komaiden kwaru South Mugrango kindly come. Bwana mogocha mwensi mpaka ba amate bali ba South Mugrango. Wale wote wametoka South Mugrango. Mugrango ya mate inchu dada nchuo nchuo. Wakati umekwisha njoo kwake Yesu sasa apita. Utoke kwenye dhambi kifo kinasogea. Mlango wa rehema utafungwa. Thank you very much. Asanteni. Hawa ni wale wametoka South Mugrango. Najua hata tuwape muda wa kuongea. Tutakapoongea mengi ndipo majonzi yanatugubika. Kweli si kweli? We have lost. Leo tumetaka tutulie tu. Nyasaa basini. Nyasaa ulioba lendo baru South Mugrango na ndaba ila nibiya. Elder Christopher Rangache. Kindly come. Kabalisi baito, we appreciate your presence here. Inchu Molisia. Chubuanga kerende ingo barangelia. Mukiama wako iga mkwani waombolezaji wote tafadhali. Thank you very much. Elder, you pray for this team. Tiangu sabe. Nyasa umutongi umano mwikoma chenu uba kuna kwa wisi kukarina kare. Ikia erondetayo igonense ubwena tutatiyaya. Igo tetebia samari kama chenu ngato akambia mono asikiraringana. Libe. Abaminto bakira sengichokoremia omoiri obo omosani obo Victor amune familia yaye bauri South Mugrango na abande bonse barukingongo aochense bari gaiga abarandia abasani abanafunzi bakire asengichoko okoremia Victor tato mane to amanyenga tunto okoremi tunyare bona abaru South Mugrango family abairi ba Victor baru South Mugrango no baru tuna barabange mono bakorera babwate mayanda manene kyana nenga kinena barenga bono tukusawa manene obale michinkoro kyabo obale mi oba omorembe nabo ne family ya Victor nero ye omorembe tato manene nyo ba akiruga omanene tumatingaye tokubatiga no baremie naende ngakieria omanore ni burutu wao twegende tenge family ya Victor na abonse bakire ntuchikomera na liguru bono sini abonse balibugirango mate basenie nekaro bagwenda bakwirana kise kya moroba tato manene amabirao abasebare asibyuma bagutumika na intu twensi abaturarua atokogenda otosenie family ya Victor yesenie nandegenda ko yomorembe twasabire asirtaligia ya Yesu Kristo oyoromo balito amen.
buna mureigo mutaragenda mbale bali abamwabo Recho bamura bamwabo n'abasubati bamwabo sukama gurata tobusyo. Brothers and sisters wa the late Madam Recho, tafadhali musonge mbele. Songa mbele na msonge karibu kidogo. Thank you very much. Asante. Msimame hivyo. Asante. Piga hiyo picha ikiwa hivyo. Thank you very much. Piga hiyo picha ikiwa hivyo tafadhali. Asante. Asante. Abasani bali mwabakoba bya mono sana. Genda mwensi mwiseransi. Tigangondole bali baru wabosamaro. Onya kwaru bosamaro. Kindly come. Onde wensi urubosamaro ncho. Bali mwaru bosamaro ncho kamuranche moche bwangake. Bali mwaru bosamaro aiga sentene ine no mogotene naiga. Abasamaro mwensi ncho kamuranche. Moyo wangu tulia, tulia. Thank you very much. Any team ya Bosamaro. Mama etenga Bosamaro. Nere o onoro muli umwalimu Mulisito Victor. Bono bali brothers and sisters. First line suka kuchigatialia. Suka kuchigatialia. Thank you very much. Bali first line Waivoira mona Victor kabisa. Ono Molisi ya Njuna endelimo. Kindly come. Wecho kagati alia. Oyuta manyetiga motiga karada ira na maga igota manyeti dalishua. Asante dalishua. Mobeke gatiabu. Thank you very much. Elder Peter, you can also belong. Thank you very much. This is the Bosamaro team. Asante. Go back and sit. Tango balibaru esani. Balibaru esani. Balibaru esani narorero Molisia. Molisia bono korera abantu bawe iga batebinga nchuo cha busyo cha tomenyokirie. Muskema ga bakasende ga. Ene team ye Sani principal nae no pirongetia. Thank you very much. Esan is a big team as well. Tunashukuru kwa kufika. Asante. Chairperson nae, you belong here. Take a position. Muraganyake. Narario gutumika magurata to my time kindly. Bantombale maega bako gamba ali asomo berokale. Mokutano yimo bwata uno mwao. Bali rogora alika muranche. Kei chinkwana. Ene team kurue sani.
Elder Nelson, kindly come. Na Elder Onchiri, inchuwa mwensi wabirego. Bono Mauricia, veka team elia bosamaro, ya rugaiga, asama wakanya saya bareme, kiagara basiririe umwana obo. Elder Onchiri, osabere team yesani. Tusabe, esai tata, umwana no moiko machenu. Biamono monene senge nchobore ndibwao no bwanjele mbwao bonene bwagira twekiri tukeri gali alero. Tuachira senka yoyo minto molisi figita. Yo rugo sirio morugo echusi. No mwana wa yoralire. Yasawo kwana samalike segetabu gyogo. Kyoko manuka merongevere naye amake bungo bine. Abara ebago semelia no batinya malika kerani urutu bwa sense. Abamu abo bachire kurwa sesani esenge jogo cha komo bale muna komolemia. Asaye na barabu tu ababekira sama okao. Mero bire ganda tese tukoligima. Asaye tiga kole kano gwanja kwa muna kole. Bana ba bachire musange kano monene kibakwirande singa cyabo birani biya. Ikiagera cyali cyabere chimbe setani osoire se chipara. Bantu baito basire barabange mono. Sae tolende tuansia sobwama ndo tokolie mero bia twirane singa chetu le bia gwetera seli tiru mwana Yesu Kristo ro motorio ito. Amina. Oyore mutongi goronense ababa sumba bao baikira singe njebiriro singe je mwana moke uraire bono tarukende yotara ko basabera ngomonene kira bakwira na chinga cyabo oburai boikibia amangana arolekani obuku bwensi bono liago tuoro kinga kwira na kwao kuranga mono asigo tuoro go sababu noro maremi omuya ore mi family ore mi ababache go tuama bali na magomba mange singe nji umwana omoke okori university bono rengo go semeri enka bono tayo bibirige go tutabinga igatometi nsiobageni ntuna baeti yatogweta mwango ntuno mwoki bose ryoki na maene monene mangana amari kutari kungaineria bona ababons baikira bayiri baitu yatobaganeria maya amo twins na mono menyenka ya Victor na bana bayo balemie mno kwale kolemia Marita na Mariam chinga kichirasa rasirete nkelia Nora mana intwe mwikomo chenu tusabere mono kia tuasaba asiritaria Yesu. Thank you our elders. Tuende tuketi tafadhali. Karona ikirego. Ndagete kurangelia nga aba amate ba Victor ne familia yae bali mukuru wa Kimera mwenzi na inonchu. Aba amate bo mwalimu Victor bali ba Kimera bonsi incho. Neighbors to Elder Victor, especially Kimera inchu kamuranche na inumoso wa Sevicha. Oh, thank you very much. Mawawa group. A team ya Mawawa bononcho. A team ya Mawawa. Aba amate ba achire boli. Inchu bono tigaba amate bara chana lori ba imokire. Thank you, Mwaka Machuara, being led by that team. This is a good team. We're going to iranga vale busy. Abanaba amate bomolisia Victor. Igo sukatu. Motu omere speaker, walimura se speaker ongi. Take care. Wana mole igo. Molisia Victor sukabusia ya magoranga 5 ya ngotewe. Awa so molisia sukira ikire. Tanga ba amate bali ba moncho kana ine aso mongno bishop igo mwe manyete inchugo chagaiga igo abana bo mwalimu. Thank you. Mube ko mwalimu bosio mwalimu Luka bara bosino mutambe.
Mwalimu akae mbele tafadhali. Thank you Baba Deborah. Asante sana. We appreciate you Vincent Mbiamono sana. Una nabasukiri kugenda mwisaranse mutigo mwalimu abo, mutigo molisi abo genda mwisaranse. Thank you very much. Tange kwaya ya Kemera Central bale ni uniform ne kanisa ya Kemera Central mojo ni molisi abo. Aso mwalimu are treasurer ya Kemera Central na ino no mogo so abo. Asante. Molisi ngwaya, that's where you belong. Igo. Thank you akebiche you. Thank you. Genda mwisaranse. Bali batigara maye gabono mwensi bakomulise metsera sukabosia so mwalimu ale. Molise Peter kora motiga ibiche yawe ya elire. Thank you very much. Piga yo picha. Yeah. Mwalimu Otero Mbiamono, asante sana. Elder Nelson, thank you. Bono mwalimu Samson Nyabicha, saberango etimu ya Yonsi na Ruziri bosia. Toire berangile asogo saba. Tatori goro mwana moika na ende tuachira asore chinga kiech. Ethore na magomba manene asogo sirako mwana profen. Bono manene tuasabiro moiko onyago tigara asinkeri ya Victor omoremie. Oboremia bairi abasani na abamate bonsi kwa jumla. Tuasabira onsi yakoleke munorigeti butambe asirita Yesu Kristo motorito. Amen. Thank you very much. The Solicitor General Omosike Shadrack John Mose, Solicitor General wensi yetu ya Kenya, otutumire ngora yae ya 5,000 igere no mwalimu Machuma. Ntogwa Kambiamono. Lero na botoko genda igo. Abana bo mwalimu Victor once again in Chubosi mwensi. All friends. Igo minute kagorikiri kiabo. All friends. Bali batale ngasi timu chiri narangeria. Now this is where you come. Browen, lead your team here. Marafiki wa hawa watoto aigana babo Isaac, Joshua or Pastor Oga and over no more watch mwenzi. Kindly come for this very special photo. Kuna bago kora mawawa team nere kaba the last one Victory Motogo Tera as we proceed. Sukago cha Browen nchumagega kabisa sendega nalibara isane. Abasani babana ba Umolisia Victor wale ambao hawakukuja kwa schoolmates, college mates. Yes. This is a very wonderful team, I must say, as the master of ceremony. Nene, tali finances, tali emotional support, tali psychosocial support, tali professional guidance. They have done an immense job in this family. As Okolemia Vana Bomolisia Victor. And I feel this is a team that I must make an appeal to you that mushikilia wa watoto mkono. You know the laws they have had, right, Joshua? You be close to them. Nyinyi ndio marafiki wao, lugha yenu ndio wanaelewa, because wengi wa hawa watu hawawezi elewa lugha yenu. Kindly mufike familia, karibu anytime. Comfort them with messages, text them anytime, tell them that there is hope beyond the grave, right? Sawa sawa. Mungu awabariki. Najua mmefanya mengi, especially even supporting on finances. Mungu awabariki sana. This is a wonderful team. Mwende mketi. Mungu awabariki. Mawawa team. Victory, muendelea kujipanga. Before mawawa team ifike, Elder Zadok ako wapi? Elder Zadok member? Elder Zadok? Elder Ayubu Nyarangi akuja ombee hawa watoto ambao wametoka hapa. Tafadhali njoo. Victory, muendelea kuweka wimbo lakini mtangoja mawapio picha. Elder Ayubu. Elder Ayubu anaombea kizazi hiki ambacho kimetoka hapa. Let us pray. Our Heavenly Father, we humbly
bow our heads down because of the great honor we have given to you, Lord. We, as human beings, we don't know ourselves, but you know us better than we know ourselves. We thank you for this gathering of friends, relatives, and also church members who have come to console the family of Elder Victor. Thank you for these young people who are the friends to the children of Victor. We pray that you keep them together as friends. Give them, Lord, the knowledge of your word, because we are alive because of you. Give them wisdom. Bless them in their walks in this life. As they are looking for employment, Lord, bless them with the best work that you have prepared for them. Bless everybody, all these young people, because we pray through the name of Jesus Christ. Thank you very much. So I'll allow the Victory Choir to sing, then Mawawa mkuje. Sasa mutatulia kidogo, Victory tupe wimbo. Tulia, usichoke, Bwana atatenda kwa wakati. Moyo tulia, usinung'unike hata kwenye shida. Sikate tamaa, Bwana yupo. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia, usichoke, Bwana atatenda kwa wakati. Moyo tulia, usinung'unike hata kwenye shida. Sikate tamaa, Bwana yupo. Hata mijaribu iwe mikali, nipitie mateso maishani mwangu, na amini kwake Mungu. Ewe tulia, subiri, atakutegemeza, usikate tamaa. Tegemea imani yako, utashinda. Hata mijaribu iwe mikali, nipitie mateso maishani mwangu, na amini kwake Mungu. Ewe tulia, subiri, atakutegemeza, usikate tamaa. Tegemea imani yako, utashinda. Rafiki yangu, usidanganyike, jiepushe na ulimwengu wapita. Weka hazina yako kwake Mungu wetu, badilisha mienendo yako iwe minyofu, watetee imani yako. Ewe rafiki yangu, usidanganyike, jiepushe na ulimwengu wapita. Weka hazina yako kwake Mungu wetu, badilisha mienendo yako iwe minyofu, watetee imani yako. Hata mijaribu iwe mikali, nipitie mateso maishani mwangu, na amini kwake Mungu. Ewe tulia, subiri, atakutegemeza, usikate tamaa. Tegemea imani yako, utashinda. Hata mijaribu iwe mikali, nipitie mateso maishani mwangu, na amini kwake Mungu. Ewe tulia, subiri, atakutegemeza, usikate tamaa. Tegemea imani yako, utashinda. Hata mijaribu iwe mikali, nipitie mateso maishani mwangu, na amini kwake Mungu. Ewe tulia, subiri, atakutegemeza, usikate tamaa. Tegemea imani yako, utashinda. Hata mijaribu iwe mikali, nipitie mateso maishani mwangu, na amini kwake Mungu. Ewe tulia, subiri, atakutegemeza, usikate tamaa. Tegemea imani yako, utashinda.
Mawawa team hapa lazima ni wangoje, maana najua mpo. Walimu waruma wa kamura nchenchu una ba kunya gocheiga manene Moske Nicholas Nyang'au maete chimbebe nchire tutatambuke nande negendere ngana koire enough time kwararo ribuna kunya gusukiga ebyombe mbira bya balimu birankurekani kesha nera caption nabera atoko kipsea nabera nyona mulita binabonda asire lakini ara kwanire nkachiri kigotoka kemera madam Simbaro abange igolende nabondaga ninchi kura siba machalia karo kunya gusuka gochekero kyange begere ba kwebicha for that matter. Bona mwikireiga balisi baito tinda exhaust mulisi mukaya kanya gocha kionga. I know. Mulisi kanya gocha igo tene mbarabara biche etali yao ayega sinere ngokoa. Bono ase timu yeiga omwalimu Victor kindly come. Timu nere Elias school oli omwalimu alitaya korwa no bare gatino. Am I right? Na wonta ketego te abuna go ikabusia muskamaga kamuranche skamaga madam skamaga mwalimu wa nchute ne gatia iga enere skuru elia mwalimu atimuka korwa asemere moya serikali ni maite mwaba tugashana inu mpaka tukabamanyebie ni mpaka maliugi ono lero igotwa chenjerere ngake kindly moche bosia abalimu board bali batenete board inchugo chabosio bali bande munya koira na gochia sera ni yuga tenena abuboge kaboge kaiga biya mono sana manyanga kende yonsi ngokora aiga igokerekerie family anda yote ngakora igo moro chimbia togusuka buya iga nyasa to seseni karoma to monto no mutambe ko boyonde mogotigobera magega debicha yababia ono ga kinya sae birimu arusiri aseme buko ya ino amasaba ali mu atoire abairaneli na kyako bairaneli asini chinka cheino asini abana baino aba afyengia aba mentere chombe chino chinyo chimoli chibisale ebintu bingi genda muisaransa mwensimbia mono. Thank you. Bono ambali babo sinarusi gaki ababo sironde tro chitwakora ni nabaro mwalimu togenda. Bono the son in law to mwalimu Victor, husband to Browen Kerubo. Skabosi asetato minara abu. Browen songa mbele tafadhali. Abaiboli basukabosi abu baswaga abu. Abaiboli join. Omanyete tganda abatabi esiria ya mwense. Na wokonyo montao konyomera bede. Kino boli mosro maen. Lakini umwana oyo nyomera to molisia igale painkiller. Monene mbia mona soko be painkiller. Obere tato minanga matukonsi. Browen, support your man, is a good man. Abaiboli mwensi, nyasaba seni. Senye njo wanchakobaba iri abaya. We are proud of you. Genda muisaransi. Ono mwensi, genda muisaransi. Ono molisia mukaya ababa rule mawo wabonsi pi basabere. Tusabe tata Nyasaye yokurubo mabuno botora igasiri tukoria lero Victor. Bono buna Biblia ko totebia kurwase Psalms 89 verse 48 nga ondete yorate ni aya na boto bwa to gosemeri kureigo. Aba minto barure magwawa asengencho yogo jakoremie yo minto Victor. Bono abange wakoroka makweria yanga na maya na ende na bakorole kananga toreme omuiko tware kuganio basega tieito liagara toreme kegima tumanyenga makweri naro Nyasaye karabara akore korwa na kero yo mogenda nere ande karotora ikea sichinga cheito tukoira nirimbi ya mono tukuna kuinyore nkayo yo minto Victor kuno kware ko bogo saba gweito gwetera so bwanjani bwa ono bwa Yesu Kristo yo mabori ito. Amen. Thank you. Thank you, Elder.
Mwisi kuligera lichi program chiri mwale chiagara muoga wano chirigere limba tevi. Program ineli kire program abweka goika. Takete muligera linka yo korandiko gochera. Korandinga yo goswera tigere lichi program na kimwaye umotumeke. Saa ngapi? Saa 7:30 umosike Nicholas. Gogo kora ongeneliri kondo kora gansema gasinini toso asoborandia. With a lot of respect and a lot of humility, it's now my singular opportunity to welcome you. Ole teke ombekelikia agarete to nyono kuchinchiru yako baraisi. Asante. Thank you so much, my brother Agrey. Ndoro mojama nione okitutu masaba finest. I promise to be loyal and to the point. I'm not going to fail you. Oh no, iko to which kubuatia ekikiaga koliru ndorgo jenje program in any way. Walimu wote mlioko kwa mkutano kwa maombolezi njoni hapa mbele. Kama wewe ni mwalimu, serving, retired, retiring, training, newe tanero moyero jaunere, you go ikaturi to the standards of today's program. I even saw our chairman Kupeti. Namira County is here with us. I want to extend your cup. Greetings, Peter. For the interest of time, we can share greetings later. Naromo Germany, Kesha, Namira County, my brother Job is power free here. Labatoko extend the cup. To say video me, we can extend the cup. Greetings later. Kusalimiana baadaye. You mean to Victor? These are your friends from the teaching fraternity. Your friends and the Rachel's friends. For many days. Now, colleagues, we shall do as the rest did. From the onset, Kemera women teachers or lady teachers or madam teachers. Chonga mbele kidogo, move forward. Madam Rejo was the chair to this group till she rested. This is a very powerful group. By name, Kemera Madam Teachers. They are from Kemera Zone, the home of Victor, the home of the late Rejo. Yes, Victor, if possible, song kat kidogo, kat kidogo. These are the true friends, true friends. So, lady teachers, tufanye hivi, we can sit. Thank you so much. Now, all teachers from Manga sub-county, Chongea mbele. Teachers from Manga sub-county. Manga. Chongea tu mbele. I've seen you, Principal Tom, my brother. I've seen you. You can equally do a curve. We extended the curve to fit into the video and the pictures or the photos rather. These are our teachers from within, the host teachers. We call them the host teachers. Naspia, we salute. Thank you so much. We can be seated. However, if you are a principal or a head teacher, you remain standing. Now, all head teachers from wherever you have come from, principals who are back baadaye, watakuja baadaye, heads of institutions,
When you have come from South Africa, naweza kujongea mbele, retired and serving. These are our principals and the deputy principals. Deputy principals, if you are there, or deputy teachers of our schools, join the CAF. Asanteni sana, we can salute. Thank you so much. Thank you so much. Usimwari msako officials. Officials, usimwari msako. Usimwari msako. Absini Nyaronge, absini Josephat. Asanteni ndugu zangu. Pia tupunge mkono. Thank you so much. Usimwari msako. Now, principals of schools, principals. Led by Brother Job. Job, you can raise up your hand. Job is the chairman Nyamira County Principals. We can wave Brother Maka at the back. As we see it, Maka, you remain as the chairman Kupeti Nyamira County. And then next, we have our senior citizens who are teachers. Senior citizens. Wale wakuu wetu, wakuna wakubwa. They have retired but not tired. I've seen our sub-county director of education is present. We shall recognize you with a lot of humanity. Hawa ndio wakubwa, wamestaafu, wamefanya kazi hadi wamestaafu. Kindly wave. Thank you so much. Thank you so much. You can sit. Now, can you talk visuals? Can you talk visuals? If you are present, can you talk visuals? Not. That's what I mean. Not of visuals. These are our Can You Talk visuals from Manga. I've seen Lucy and the vice chair who also is from here, Kemera, my brother, Curious. Wengine, they have permission to be away with. Thank you so much. Nyamira North Teachers Welfare. Teachers Welfare. Hawa ndio wakubwa wamefanya kazi na Victor, a very powerful welfare, a welfare that has assisted us since we started the program of Madam Rachel up to and including the son today. Kindly wave. Kindly wave. Thank you so much. Now, Kubet. With us here, we have the chairman, Kenya Union of Post-Primary Education Teachers in Nyamira County, my brother Maka, and his dear colleague here. Kindly, because of the program, you have seen it. Kindly, brother Nani Maka, wave. I know you will not repeat me later. Thank you for accepting. My director. We have our TSC director, Nyamira North, Mr. Patrick, kindly wave. And we have Madam here, our education sub-county director, Nyamira North, Monginambu Yamono, Koraiga. Thank you. You are my seniors. I cannot be able to untie the shoes, so the laces of your shoes, but today the program was the way it was and the way it has been. Kindly accept. And thank you for coming. And thank you once again. May God bless you. Any group that I've forgotten? Thank you so much. My name is Nicholas Nyang'au, Katibo, Wanat, Nyamira County. Asanteni sana, Brother Gray. I hope I've not failed you. Thank you, sir. Thank you. This is wonderful, eh?
Secretary kuangaira maskania manene mbia mono. I'm humbled. Bono tika kunya uwe kwenye gara singe njembura relax. Ndore well catered for chitenti chisaine. Ese kobangango tenoro ansa gotara ayabono mbire jora ligo tumeka. Ekiagara chiema chiranchi korteki chisaine. Tigango ndaro rachi timu echiga tomanya ko swase chikwa ibere twarigani omokwani wetera sabalisi na barandi baito. Kemera transport team igomira tinga Kemera Kisinyamira Kericho Nakuru asimole tenena igoro kamuranchi abana abantu bengencho mono baberero mwalimu wange andonsi asimole mokora uno na Ben ero kuraga rochigali china asimole tenenango. This is the transport team andonsi asimole ndaka tukobari organize kamuranchi aba sombi baito bapara chi driver conductors koraiga mwensi kwani abantu abunyo wampa imogeti na obara obwe abuna abantu bengencho mono ntobwate teams ibere, that is the committee from Nairobi and that one from around a committee elianka inchwango wochabosio tigancha kana committee elianka a committee yanka inchukamoranche Felix take this book. A committee yanka nchubosio mwalimu Nicholas yomanyete emyaka yawe njera gwabere wakore ibintu tokumanya nabokunyanga nintuntu wegerete kuri wase ibintu geto gukore biya unabona kwa ro direction yengiya tebya barayi basika abantu enseye kyagara nawe gubugambira abakora litukelimo. We admire that. A committee ye ya korire merememia asokorobelia enyangi omwana prof. Felix, you belonged here. In this team, Omolisi Narororo, Molisia Peter Saba on behalf of this committee. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sherehe hii ambayo inaonekana kuisha. Asante kwa mema mengi ambayo umetutendea na mahali tumebakisa. Baba, nyosha mkono wako wa rehema tukamilishe vizuri katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Thank you, the Nairobi committee, Nairobi team, Nairobi committee tafadhali, that committee from Nairobi, mukuje. Wale wanaongea tafadhali, muache kuongea, wale wako pale kwa mwili. The Nairobi committee, Nairobi team, popote mulipo tafadhali njoo. This is the last team I'm doing, so that by 1:30 I'm done and handing over to the sermon. Nairobi team tafadhali njoo. Hata kama ni wewe peke yako njoo wakilishe wengine. Wanaweza kuwa ni wale wanapiga picha kule. Nairobi team. Wale wako pale kwa mwili tafadhali, I'm calling the Nairobi team. Thank you very much. Hii timu imefanya kazi nzuri. Chikwaya ibere ndagete kwaligania goti kwaya na nyankongo na uba kwaligania mokwani igomonya kuba standby. This is a team. By the way, I almost got tempted to give you a minute to say something, but moire minute you on photos. Because of that, kindly. Anchamokwani musangere kanoiga, the Nairobi team. Thank you very much, Asante and Amketi. There is one thing I want to do before I call that choir. Hiyo yenye nimesema inaitwa goti. Bono bali mwaire chi program mbia mono. Kala tuwalenge gaiga a while ago. Ntuaiwe program. Mwatinga ntuaiwe program. Hello. Ntaketeko somege ntuketekera. Karana akorire kwa kasoma. Bwana Nicholas, nintebe ngito gukora. Ntaketeko some message yega. Montagarere mwenzi. You rested too soon, mom.
I still can't believe that you are gone. The silence you've left behind is deafening. And every corner of my world feels different without you. You are my strength, my safe place, the one whose prayers held me up when I didn't know. Your love was quiet, deep, and constant. A kind of love that can never be replaced. It is hard to imagine that life without your voice, without your hugs, without your wise words and gentle smile. But I know you are at peace now, free from pain, embraced by heavens. Thank you for everything you were to me. Your memory will forever live in my heart. Sleep well, Mom. You may have gone from this world, but you'll always be with me every step of my way. Nkonye bagi yuera abo, awa sevion bonsabo, ya nkonya gocha. Magna ina somire, Bwana Nicholas, those are not my words, but those are the words that the Prof said about the mom barely a month ago as we were mourning the mother here. Nipe kitu ambazo kinaweza kukusanya sadaka, tafadhali, erongoli. Abana banyasaye, enkeye, ya tualire, amangana amange wetani okwereza kwa mwanya bantu. Tosabe, tata nyasaye. Erongoli abana bao bakoreta, ekonyo mulisia, kuirana samagurae, kuligeria abana aba, nabo igogo chokenka, asenge nchogo tabana ni wokonge. Bono nkorutole in kind, tata tukune, tokole nsemeye, no moyo, utanya kobalinde, asiriteria Yesu Kristo, oyoro moboli itu. Tuachakire ne bandelia, inchwa eiga, lete bisibia gobekega iga, ende taswase program yesamon. Beko gotera, konya gotera chini ya maji. Tuachakire ne kebandeke, okolete rongoli yao kwabeka kwirana. Tuchake neke amoneke, imoka inchutole mienkeye. This is the best way we can do it. Yani mbule yo mwako onyo yeremere iria maana pi. Ntake tutolete ga. Onye kobwato moya ereta busia. Namba yesi mikanya kondikero mwalimu ngero mwana ngereri. Tigabono tosukange. Moja motebenga munyakiro gabo mutindi angantwaleta lakini obera asembulere. Ntake gocha abuntere na bwase kibanda kino. Ikibanda kalibono nganya gabu. Ntake motene nego ngo ikabu motene bwango. Thank you maminya saba seni. Thank you so much. Asante. Thank you mami. Asante. Wacha nikuje hapo. Tigangicha bwase kibanda. Bera bwase kibanda. Thank you very much. Unango ikase kibanda kiao unasimama unakuja. Wana na atira anga bono. Thank you very much. Wana na atira ni regaiga. Wacha walete hapa. Wasimame wapeane. Thank you very much. Wana na ikira anga mwanda angelia. Thank you very much. Asante. Thank you. Asante. Felix shika hii. Asante. Tuko hapa. Wasongeshe. Thank you very much. Mungu awabariki sana. Asante. Thank you. Moko wanyango chatura seke banda kino kira sengo chatore. Felix, take your time. Kila mtu aweke mwenye ako na moyo wa kutoa. Tafadhali. Asante. Thank you very much. Asante. Omoyo inya saba seni no oro na mwarule igonya ntenya saba mentere mono. Asante. Thank you very much. Asante sana. Inua mkono tafadhali, inua mkono. Hivyo. Asante. Thank you very much, Mjamwalo Chairman. Asante.
Thank you. Thank you very much. M-Pesa number 0725. $37 96 25. Asante. Thank you. Thank you very much. Tuwekire kabande kia mata abono. Negeni nenga mwekorera nilibono. Imo kia maoko bono torera samoberete. Biya mono sana. Mosese niwe. Tukuje pande hii. Haya, tuwe mkioko wako iga. Tuinue mkono tafadhali. Tuwaikira, tuwe mkioko wako. Terongolia bali babugate, kamuranche. Tuinue mkono ili usiachwe nyuma tafadhali. Thank you. Tuimo kioko wako iga. Eskime yagenda. Tuimo kioko wako tafadhali. Na watole bosia mukia mali madamu olialia. Asante. Thank you very much. God bless you. Asante. Wana tuwekira seme ya Thank you very much. Inua mkono tafadhali ili muonekane. Inua mkono tafadhali ili utakete namba na bawe sabanyeli nisome naende. Asante, inua mkono. Thank you very much. God bless you. Mungu awabariki sana. Asante. Felix wewe nifuate tu. Asante sana. Thank you. Thank you very much. Tuinue mkono tafadhali.
Namba ya simu 0725 37 Thank you very much. Asante. Thank you. Walimu wetu asante sana. Mungu awabariki. Asante. Thank you. Thank you very much. Tafadhali wengine wanaweza kusimama maana mvua imekuwa kali. Asante. Thank you very much. Asante. Omwago bairo omotini na omogo tenena abande gara abande batene banyora sabago tenena. Asante sana. Thank you very much. Felix, unaweza kuchukua pale. Thank you. Asante sana. Unaweza kucheza wimbo? Munaweza kucheza wimbo? Munaweza kucheza wimbo? Munaweza kusimama tafadhali ili wengine wasije wakanyeshewa. Thank you very much. Cheza wimbo tafadhali.
muda sasa waruka, kifo hukumu yaja, ruka mikononi mwake Mwokozi. Uhesabu gharama usije kapotea, utupwe motoni jehanamu. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa akuita. Utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea, mlango wa rehema utafungwa. Sipoteze nafasi, mchague Mwokozi, mbingu itafurahi milele. Utoke kwenye giza, Yesu akusamehe, uishi maisha ya mbinguni.
Mokonyo mwafuri kama yancho mwako yote wengo motoma. Pero ngoli na wengo tokonyo tokora 1 2. Inchwa yataba elia solisa general genda kutiaria na yetangaza 5,000. Como sikesha dra kumose. Na tutomera 5,000. Molisi nyamoyo sikira wachabu. Iwo molisi Victor abasani baito mheshimiwa Shadrack Mose. Watutumire 5,000, mheshimiwa Ugora 2,000, mheshimiwa Nyambati 3,000. Thank you very much. Ona nabona abarangiri na wale mbrage kwenye butu. Kwa mimi wose mbele na nina wewe yako nyora kabagai wote wewe na atumi na nyale wekana mbaro wewe kwa. Kwa kapata kumachua. Ndio mwana sisi baba. Yasa mandeta kwa kumachua. Na tomwa no mheshimiwa Gesairo na rwaturashaye kiribu ibere uchasu mwari mufigita n'umusanyi waye na ndo tababa mura bari bakorosya inyomba iria yeke breke busiye na baba nyore 500 no tire session ibona bongo tubeka gutia asena beyo enda ebonero ndio mona ata bapole kanga na baika ga utatika amige kane binte kuturo bere. Thank you, Browen. You can receive that. Karibu madam. 90 na kwani hawa hepo gavana nyaripo na matebia mwalo mito fikta na siriri ande Gladys na mkwani tante Nairobi are lakini rendo ntomere 5,000 ande ya elda fikta batai pole na ile no ara munai tiganya saba le mitinga kechi chike ndio mwenye kunewete ni familia yao lakini naomba Mungu atawale tiganya saba na inwe na inde wone na wai warekane yo tuweze chagabana. Thank you very much. Gavana otoire 5,000 shillings una erongoli Mauricio na moya mbwatere Mauricio une naendo tomwa 5,000 cha gavana une naendo tomire une naendo tomire Bia bono sana onye ni numero tina na abori maranya wa marakana hiyo Ondo irano yuanza kuirana Kagara di bageri ya veri dia Mwaka Patrick Machuara Mada Maria Totesi wa gavana Vile biseru na kutura abantu wale wango bawo itanga inanera ya rui Koso usirasi tuwane Kwa tuwaito mwensi wali mwato sirire Mungu awabariki sana Ekwaya ya Ngongo Kurunya kiore munya kwebe kange Unembrego poiga etoko beko batera motere pasta turandi kwa nyumba profit. Tunaweza na igere kana tuakore programu ikiagera by 128 kana tuakore usangelero ngoro. Kwa utakwembura we don't question God. Kiona Ngongo mo director ya basomo la iwe kwaya Tima ito ko 7 tuwe kung bichibira na biya matcha abikuniraka. Haya, mtaleta wimbo mwekewe
He will stand by so that after these rains, tuwakaribishe. Kimaitinga abagambi baitu. Abagambi baitu mbarasega tietosi. Abagambi baitu. Aige tole location kwa kamera. Sub location ya Irianyi. Onye bagambi bande barororo. Bagambi baitu gomineti nyumba 10 abatureti abayouth. Pons onye morororo kindly. Inchigo cha ekiagara ni na bengi chanene asobo mo batonanyete. Ebuge segensa abatoko bori n'abagambi mbarengo. Wano mo akoyochire. Kwa niaba ya timu yega abotoko bashukuru sana. Oh, thank you very much. I thought I got one of the security team. Thank you very much. Anakubika nyangongo tera mnawo go tune. Ukona koko tera kora arigani salmon. Ya lero asebire reviga. Kwa ero batero koiga. Ingari ganyo Morandia Eunice Orina akora nse monke amanya kwa ganyo Morandia orato kwane. So nangonga semore bado nero ronke yango ndamanya se kwa yeriere nangonga kwa hizo chamote nene mtakamata kwa nataka mtu nega baterali bekangere ni abase more goikaiga bekera ni gobona more goikabuga obera bose na umukora twa wale mwaga twasemono tali twancha embe ya toletere kinende goikapotera kionko na okora gekiagara abanyano Morandia abara arigani Kira kiri, aye kira.
tumaini ase omoto gechirwe ekero rene meriorono seboke rangerio monene erendago itabere akworo kia maneno tana korora oyore na mata ere ako iwera tiga iwe kiomo ikogo tebie kanisa kira kiri aye kira kira kiri omonene na manyete kira kiri aye kira 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 sechi segi na manyete kira kiri aye kira 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 samarwa ire na manyete kira kiri aye kira.
lakini pastor kanyako warm up, Pastor Eunice kanyako warm up soon after these kids abana abagukura ko baleta tole asengencho. Omo yo kuroko Jared Mayaba ngenda kuchia segaliere na ayo maida ngaliki ane namba mbaya tebeti lakini ayakwamanyire. Thank you very much. Kimera Central Youth yarigani asogotara kuri mwabwate tinda barura sabaisara stebia abasaya baitonka ibali wa Central wako wapi? Amekuwa kiniambia wako tayari. Hao ndio wale wanakuja. Kimera Central Youth, wherever you are, please come. It's your time to present that special item as we allow our district pastor, Pastor Eunice, to take us through the right of Central. Leta kuja hapa tutolee maji hapa.
siku za kuishi kwetu. Macho yako yaangaze kote, waliowafute chozi, wasononeka waliokata tamaa, watiwe nguvu. Kiagararende na nche chinguru chiana chiara ikirabu na ayatoire to the next step tinchi watura marita ya barandi misi elimo inchi bono. Thank you very much, asanteni sana. Biamono sana Hagrey ase ogotogendi buya goikera chinsech naende programu yagendire ase enchire yerengiya goikera kerengeke naende biamono ekiara twaremereirie ebuya totegererete nonye mbura gekonya gotwa lakini Nyasaye bwanchire yasirire bono ntarareta pastor itobwe district nabanagania ko recognize abarisia barase gatigati yaito but it is unfortunate nga toko ba invite
ekere mbure gotua kangana inwe mwakwebicha inga no mwarenge na inwe aiga timanyetia abarisia nga munyare koremereri gocha kegotua gose muratene nabwo mu wave. Okay, abarisia wave asemure mwensi iga mabumbia mono sana naende thank you very much asenge nchuyogocha bono tiga nganchere ndete pastor itobwe district pastor Eunice Orina elinde atogendie asense mende rabwati kurubono kwarigania arabarandia barasega tiya ito na arete pastor oyo raturandie asinga kichi. Pastor, karibu. Thank you, Elder. Thank you. Mbia mono naenda asingi njechi nga kiechi. Tunashukuru Mungu kwa mibaraka. Na bonge genete muna abadikoni baito abadikones abangina babalisi baito muna mulega iga singi njoye mura ancha muna mwabere recognized. Asega tagati yeito abangina babarandia baito nobale narumongina bwa o pastor Obondi omongina bwa murandio ito Amos omongina Veronica bwa murandio ito pastor Mainga omongina Teresa bwa murandio ito pastor Mayaba nabo igono omongina Dora mwete muguna wande mwansiri Dora bwa murandio ito pastor Oga omongina o pastor David pastor Alice nwara monaintwe bonsi aso gwancha na bonge genete nga onyatarie mburo kango mwakwebicha nyasaba sisi ni asinge nchuyogo chicha abarandi baito baramona intwe pastor Zakari Monda so mwana bo Morisia fiktago soma nwaramona intwe pastor Manase Mayaba nwarenga mona intwe lakini asinge ncho afya ya yetari ngiya o bokendu bwa monyara ngaite nware gari monyetera soka omo pastor ito David akorurigoma nere nwara mona intwe natokorera devotion na tunashukuru bono nganchere asense yeiga ntara moleta pastor letari ansirei Pastor John Pastor Alisina mukwana no mongino Pastor David Mose biamono nyanchere ntara leta Pastor John Sauta kwa na mona intwe nyanchere molente omo secretary we kanisa ya KCC eto mugano bwa ekanisa bwa mwana Provin nyokoro roro miyoko bwango iga onye tayo liorenge josoma achicha yosome bwango edinde pastor akwana mona intwe. Thank you. This is the Christian life history of Brother Provin Nyabutumecha. Provin was a strong believer in Christ and was a steadfast Christian of the Seventh-day Adventists till his demise. He was a devoted member of Kemera Central SDA Church, KCC, membership number 244. As the church, we have lost, but we find solace in the promise of the resurrection and the hope of reuniting with him in heaven. God bless. Amen. Thank you. Bia mono. Bono nyanchere ngorogo
utupendaye Baba yetu, tena masaa haya tuacha mbele zako. Tunakushukuru kwa yote ambayo umeyaruhusu kutendeka kwa ajili ya kukua kwetu na hata kukutambua zaidi kwamba wewe ni Baba yetu unayetupenda milele. Masaa haya Pastor mtumishi wako anaposimama kwa ajili ya kufariji familia na kutufariji zote, tuomba ukamtumie kwa njia ya kipekee. Roho wako Mtakatifu Piamono Pastor we districts barai bali babere bagutura asomoroberio yoiga uikoikire iga family ya Elder Victor ababanyorire obokongu oboiga musangirikano bwens ochira sokoleto kolemia koirali bageri kubakwania wairire mbiye mule Piamono tuachaka kwigeri ukulumambia asokoleterwa okolemia kwilingana lya Nyasaye na inde na batuta de tebanga the will of God has been done imbulije gutwa monyene no alinge na namanyete na inde tutaite kogenda kororanga omubiri bw'umwana proven mecha ubikirwa subuina asugutimukira pakugucha kwa Yesu. Tagete na inje koleta ngora ya ito kurwobis kiera baraibane mbaya babwate mirubirio au igomba yo within igona inche na Pastor Sauta kurwalia Sefilia Nyamira West asifikta beire kusira mono ni familia ye ento na bataite koleta ngora ichu bono igona aboli unde telingana ya Nyasaye liri koleto kolemia na inche ni manyete ingakitule bono twakulire usangilie rongoli egento ntigaliti namangana abiri no gosome kebungo tusabire family ili nitogenda linka ekero tugucha engana ikurukunga makweli statement entanga ni area se pipiria eyesa itani uli olenge Lucifer gukwana as Adam gako matebinga ekero ralie litunde surely you will not do what you will not die. Kobama mincha ne kinyasa tebete iga tebete the moment you eat of this forbidden tree surely you will do what die. Ekerobalia the glory of God departed from Adam and Eve. That same moment ngokubalengeri kegima physically even lakini God intervened immediately. Nyasaye ageswana ni kegima nelinda agacha for the rescue of the human race. Agacha na kigeko rako bolinga Adam where are you? No liara isiti aswatamire gochia nga una sama kweli igonga onye Nyasaye teswana ni immediately. Na baba alikukwera agali. But because of the presence of God, Adam bakaba moyo. Kemoika bakaba quit. Lakini kemobere bagatigara bakaba preserved because of God. Igonda iteko tebanga from that moment. Adam na bugaba mo bakorora obururo bw'umwana obo omonene ogoita omwana obo omoke amakweli batanya korora ever. Bono kebungo kelinda itosome it is John 10:10. 10:10 tini ko basomera bibungo binge taite basome kebunge kemo gya kabere tosabe togende nga kigego teba the book of John 10:10 Yesu ngukwana manganaya this Jesus who is speaking Yesu ngukwana manganaya mangana manene takitogende naro oyo mindo fikta understand ya manganara agukwanwa ikiagerera bono o testiri egendo gekorwa makweli but we need to know what Jesus was saying agiagoteba
Omoibi tagocha otatiga aibe. Nakonyenya. Nagosalia. Nchenigo na chete elio babe nobogima. Nchenigo na chete elinde babe nobogima. Naende babe na barabwo obonge. Naende babe nobogima obonge. Moinyolenga ekele bibe biacha makweli agaswa. So the originator of death is the devil. Igate banga omoibi oyo yesa agukwanira kobo omoibi. It is the devil, Satan himself. Igagoteba omoibi tagocha otatiga nambeyemo aibe seal. Number 2, kill. Number 3, destroy. That is the work of the devil. Igo mwana provin oyobeiro kurara. Engakibune ama kweli aya. Na makweli abereire abanchwa banga sensei. The causer, the one who started it, it is the devil himself. Yes, akamubwati korugoro agatirimbuka elinde aletere mwanya bantu ogosemeria ekero ogosemeria konyo kwaelire. So he says kolende inche nigo na chete nde tobo bugima nde tobo moyo na endo bugima obwo babe na barobwo asobonge. Bono asobugima obwo tomenye tensa esegero. Satan is claiming the lives of many people. Na kia koira moko uchi accident on the roads. Ase chimbeo igoroga chindege chikowa. Emerie kolimera obogima bw'abantu bwasira. Obogima bw'abantu bwasira. Amarwaire paka abanyakitari basinyirungikere. Satan obeire ogosalinone embei. Ya caused many of the diseases echitoko experience in this life. Lakini Yesu ateba na achire elinde babe n'obogima. Na endo obogima obwo babe na barobwo asobonge. Bono Daud ageroji goligeri getabu kelia the book of Psalm 39 verse 4 yego tebanga, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered and that my life is fleeting away. Yodauti agoteba omonene ninyolie elinde omanye obwenge bwoso manye tinga kichane nkomenya sense na endo ninyolie amatukane ngabalirwe. My days are numbered. Nobogima bwane igobokale weta bwangu. Bono nakiye kogera se Biblia Biblia egoteba nga obogima obo tomenyete this life. Igoboko bokoro kiunga igobonge buna like mist, like foggy, like a fast runner, like a breath, like a wisp of smoke. Obogimo bokoro kiwa kobo bwenge abana banyasai. Obogimo kobo bwenge mwana ko iburuke gima okwa. Mwana iborwa okina chaka gotara ukwa. Obogimo musao soma okole sukuru okwa. Obogimo monto kina ogota okwa. Obogimobo no bwenga sense. Yomindo fikta. Na abana mwasiririe omwana omwanju ase family na batuwale gotebanga the honor of life was there. Kero omwana yali kurara. Na ende na banchirete nga tigati mukata time like this. But he is not the cause of this. Aganchira atimoki. Meanwhile, igagotebanga bwangongo chale bali bonsi baralire. Aba bwato kwigena banyoro buma bwakale na kale bali batara batayenete barabwo n'abayengeri yabo igona batwale kusabanga mwana oyo bunabeire asenkanya sayo mu prepare all the life mwamu prepare asobugimobo nabatoko semelinga nyasai na manyete bono tigabale mie ase familie amanganaya ekero yesa gocha na acha gutumanyia inkige kogere ebibya alenge balenga bali koganilie familie nga nyasaye ale tokole mikwa bene twabolirie familie tenene familie tenena bwase mole tagiti ko baleta gocha barandi bali tenena gocha barandi inu ne nyako batuera family motenena bwase mole elinde tokoro gusaba. Pray for this family. God will comfort you, will console you, will be with you all this time. Chiokolera
nyasaye namanyete inkiara bagokora. Tusabe babere elinde tokole this program. Madam Pastor Alice Kawocha ikondo liringa liachi ongere nyali okwana ongere nasabe na mimi nitamaliza. Pastor Alice. Tusabe. Baba wetu na Mungu wetu ishiye mbinguni, asante kwa wakati huu mwema ambao umeweza kutujalia tena kuwa hapa. Ni kwa ajili ya kuomboleza mpendwa ambaye amekwisha ipungia dunia mkono wa buriani. Asante Mungu wetu kwa ule muda ambao uliona ni wema mtoto wako Provin akaweze kuishi pamoja nasi. Na hivyo basi vile ambavyo uliweza kukubalia ya kwamba wacha akaweze kupumzika, sasa kile ambacho tunaomba kwako ni kwamba ukaweze kutusaidia, ufariji familia na uwapatie tumaini linalozidi mambo haya. Asante Mungu wetu, maana tunajua ya kwamba katika ulimwengu huu sisi zote ni wapitaji. Na hivyo basi tunajua ya kwamba kuna mahali pale ambapo ulienda kuandaa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Na tumaini hilo ndilo tulilo nalo katika maisha haya, tukijua ya kwamba haya ambayo tunayapitia ulimwenguni ni ya muda mfupi. Na hivyo basi tunaomba ya kwamba utusaidie tukaweze kuandaa maisha yetu. Urejea hapo kila mmoja akulaki mawinguni, ututoe katika ulimwengu huu na tukaweze kuishi pamoja nawe mahali ambapo hatutaona kifo tena, mahali ambapo hatutakuwa na vilio. Sasa hadi wakati huu tunaloomba ni kwamba Mungu wetu kaweze kutulindia imani yetu. Fariji familia hii kwa njia ya kipekee, na wote ambao wamekuja kuomboleza na familia hii tunaomba sisi zote ukaweze kutufariji kwa njia ya kipekee. Mapenzi yako yatendeke kwa kila mmoja wetu jinsi yalivyo mbinguni. Tumeamini ya kwamba umesikia ombi letu. Ni kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amonayo tata nyasaye na batokobaka na batogotogia. Ase chinga gichiri kwaete omwana Provin Mecha koba asubu ikobwensi. Tata nyasaye kolire nsemo yaye guikira engakieye ati mugete kurwa asubu ikobwensi. Bono twaletire Mulisia Victor na abana batigaire n'abamwabo asinga kibuneye. Bono babuguli tatu ituli grasa mabokao. Engaki ekero bakolengereria bakokolengereri kwabo pasinywa inkibagokora ayenyasaye umuya akibabugulie. Bae birengererio byeiguru byogosemeria ibirengereri byokwigeno konene tata nyasaye wairanirie avyabo kero chinga kiechi kere gusalika bukindu bwacha bwoba bwasoa ugutantana gwacha na batwale gusabanga umuikoma cheni uliokolemia aike asenke yiga ekero liri bakulira obae okulira kwogosemeria gwetania amakwilia etokora gwetania makwilia ya umwana abeiro kurara elinde obae barole lituko lirio kuirana ekero urabuki abanchwa barorane n'abamwabo tata nyasaye bono kero tokurwa kuirani omubiri umwana Provin asoboina Yesu aye otolinde wikatwakoli bono kero musangirikano yo monene okurwa kogenda asichinga cyabo twasabira ubulindi bwawo nabali batangana buya bwatuka bamuna barabu na kugusaba gwaito aselita ya Kristo yoromobolia. Amen. Thank you very much. Pastor anapoendelea, tafadhali wale ambao wanatoka tutasubiri kidogo, wacha pastor amalize, nitawaambia vile ambavyo tutaenda. Bia mono kurwa se family tigo mwalimu akwa ne statement erinde tumana gukora
Thank you. Buyamono pastor. Ntuwati mangana mange turakwane. A simple short statement from the family. Nelinga wasani, wairi, waamate, na mwenzi kutoka tabaka mbalimbali. Na utoko wakirambu ya mwana singe nju. Mwa tolemereiria. Mwabeire na intwe. Kurumuti nyuliosta. Goikera lero iga. Akero tulino burobo nene. Bo siria umwana. Kurwa sama wakaitu. Naende. Nabona aralire nga obuanchani mabwate. Wajasi tulina obole obonane. Iye konginyoli nga. Boiko wakera tomenyeto. Ekera ya buna Yakoba. Obuanchani abamate bakworo kina basani. Kana wakero kende bagotangasire nga nabo menye wetera sobu ya bwa Nyasaye. Nyasaye itono mwegenwa ni nyegenete atago totiga. Makweli na baro basani bantebiri kiliba eteire. Asiki family chiabo, I thought I was alone. Lakini I realized enseya stole aito wetera na mange naende kare tukanya wetera aya tika tusabe Nyasaye atugitire kweli serere naende ko etani ayo atwali bagali nene lyo kole mirimo yaya kare tora sobo iko bwense geko gara enseye talisaito enkaya ito ya igoro ngochere strande komenya kale kanakale sama kweli atabe sama liga atabe seme jane tabe kaitenga ina ramanene twali gutangasa geko gara Nyasaye atoro kiria manene goitira sama kweli aya atwakira senka gora wonde teo tenga no ena alia ndonsi asogoto kayolia menya nabantu buya tiga mangane bitina menya nabantu buya buna Nyasaye goteba buna Biblia Nyasaye goraki egoteba ekero ndetelio korateki ukeroche asobo ikobwense otherwise Nyasaye aende naenwe naenda ba ikichinga chino buya naende tororane chinga kichinde ekero Nyasaye arolere buya buya mono sana musesenigu sana mutesenigu sana mwensi pi kara bantu batu sabange na bange sana. When we were very helpless and very low, you came and held our hands. Buyamono sana. Thank you very much. Bono nyankongo nchumo wake asibale goterera nchumo chegocha lakini balimo bwata chi program totere bono congregational gotere ukura se program weke gusi bo serio boba rora yeso mosunto tame omwegene yeso ngangara sore toe kwa eli bageto terere ogotera gokoera a family na barandia na balisia ne kwaya ya Kemera Central to proceed to the graveside. That compound is small. Etogo proceed ekarutua sabeirwe unanate abireigo. The choir, the family, the choir, and the pastors and the elders. Thank you very much. Sikira kilimbele zake na majina yetu erena ya mwangerete asebise tukieto nayo
sinyeto monene kira kiri aye kira kira kiri omonene na manyete kira kiri aye kira 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 sechisegi na manyete kira kiri aye kira 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 samarwa ire na manyete kira kiri aye kira 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 sama kweri na manyete kira kiri aye kira kira kiri aye kira kira kiri omonene na manyete kira kiri aye kira 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 sechisegi na manyete kira kiri aye kira 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 samarwa ire na manyete kira kiri aye kira 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 sama kweri na manyete kira kiri aye kira tumaini ase omoto ngechime ekerore nemerio no seboke rangerio monene ere nago itabege akworo kia maneno tana korora oyore namata ere ako iwera tiga iwe kiomo ikogo tebie kanisa kira kiri aye kira kira kiri omonene na manyete kira kiri aye kira 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 sechisegi na manyete kira kiri aye kira 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 samarwa ire na manyete kira kiri aye kira 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 sama kweri na manyete kira kiri aye kira kira kiri aye kira kira kiri omonene na manyete kira kiri aye kira 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 sechisegi na manyete kira kiri aye kira 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 samarwa ire na manyete kira kiri aye kira 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 sama kweri na manyete kira kiri aye kira Pero como ve que te YouTube, kora tigara igo bono, kora ko posterigo, na bori gunga, obwansu mo bwata wataro ku YouTube. Ka kiana mo ve que pastor gango tevi, mwana mo ve que pastor nchugo cho sabe. Kora tigara igo bwansu bo tigara igo. Osa YouTube. Kora ko tigara watara igo. Tage to nyora bono, ogo saba, mami mo ve ko wataro ku YouTube. Murandi ogatebi madam Dora no arali airoro bote pastor ncho sabe egara abantu ba break to the grave side pastor. Aya, tunaomba ngosa batore bali wensi baokwana, tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba Muumba mbingu na nchi, tunasema ni asante kwa maana
umetukubalia, tulianza program tukikualika, na sasa hivi Mwenyezi Mungu tumeweza kuitamatisha. Tizama tunapoelekea kwenda kuweza kuweka kijana wetu Profin kwenye mchanga, tuomba ya kwamba uweze kufariji familia yao. Otero kukonya kogendra gotera arusi. Sawa tu, it's fine, but that is a very nice song. Asanteni sana.
Musonga chini, musonga chini, musonga chini.
Tengenezeni njia hapo. The youth square, abantu basoya kujimande. Ibintu byose byabekirije hoja umubiri utarasimuka bavuye fata natwe baadaye familia ya oyo kusia familia siko jana yotoba tebanga kero ebyo byasa bikaleta makweli alekera abantu bonse na ekitabu kirikia mwanzo 19 igayotebanga omonto igabombe tukurwase monto igabombe tukurwase liroba gauterwa